2017 rok parasti nezapamätajú po dobrým. Suša i pekota odškodovali všetky rošliny, ktoré nemohli byť navodňovaní. Tak i u Hotare Kocure. Možem povedati, že u Kocure znači isto katastrofalne jagodi u šadzi. Znači jednostavno to ta suša veljka i to ti visoki temperaturi porobili svojo. Jednostavno všetko nam dozrelo nahlo, znači jednostavno sprelo. Takže evo tu za nami vidíme kukurica je jedna od ljepších soševari u Hotare, hej, ali tu znači máme malú čutku, slabo naljati zrna, takže Boga mi bude bar spodlo toho roku. Po pripovetkoch i tu co sme vidjeli po Hotare, znači všetko bude otprilike za neki 50% smanjene. Znači co što dotika kukurice, evo znači máme i primjer gdje už jeden naš kooperant videl kukuricu, po čim nije uopšte všetko jalovima čutki, videl jednomu co má kravi, že by na silažu porobil, znači a to što bude dešavať masovno, takže znači to nebude mať nič. Bolo by fér, keď by država na hoč ktorý spôsob pomohla zemljedilcom. Minister poljoprivredi Nedimović i najavil, že še rozdumuje jak im pomognuť. Ale oni sami do toho ne baš zvelja. Či bude nejaké ministerstvo mjeri preduzima, že to máme nejakú sušu, znači na tým čujem, že nejakí okolo žemi, že oni podniesli zahtev, že oni dobili znači Republika Srpska prehlašala, že elementarna nepogoda, či bude dať u nas tu, trebalo bi da nam pomohnu da še otpišu nejaké dlustva alebo daco, bo думаю, že na rok sljedujuća šatva bude baš problematična, bo pitanje jak vymiríme to ti dlustva, co máme, krediti i znači zadluženja za drugog i šitsko, a kamoli jak da zasnujeme novu proizvodnju na rok.